Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar surah Al-Mumtahanah. Surah Al-Mumtahanah. Ada Kalestari Ahnan dari Malaysia. Silakan Kalestari, orang Klaten di Malaysia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulqun. Ya, bagus. Dari mana Pak Ustaz? Aulia bagusnya. Aulia tulqun. Aulia, A-nya ketinggalan. Aulia, Aulia atulquna ilaihim bil mawaddi wa qad bil mawaddati. Bil mawaddati wa qad kafaru. Wa qad kafaru. Iya. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Kemudian Yukhrijunar rasula wa iyyakum antu'minu billahi antu'minu panjang Kak. Antu'minu billah. Antu'minu billahi. Macam Iya. Pak? Boleh. Antu'minu billahi rabbikum. Ya, boleh. Ulang Pak Ustaz. Boleh. Antu'minu billahi rabbikum. Iya. Kemudian In kuntum kharajatum jihadan in fi kuntum kharajtum. In kuntum kharajatum jihadan fi sabili. Fisabili jadi panjang ya berarti maka. Fisabili ya. Fisabili waba benar. Jangan wabe aja. Wabe tiga amardoti tusiruna alaihim. Wabtagi marodati panjang ya kayak. Wabtagi amardoti tusiruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhwaitum wa ma a'lantum ya. Wa ma a'lantum. Kemudian wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa aswa ya Allah Ustaz kejap dulu faqad dhalla sawa as-sabil. Tenang Kak. Wa qad dhalla sawas ya. Sabi ya Allah. Faqad dhalla sawa as-sabil.
Wa qad Faqad. dhalla sawa as-sabil. Iya. Faqad dhalla sawa as-sabil. Bagus Kak, tenang Kak ya. Udah pinter kok alhamdulillah. Kemudian tenang aja. Ya. Iyas kofukum Iyasqafukum. Iya benar. Iyas kofukum yakunu lakum a'da'aw wa yabsu Ada awaya besutu ya. Ada awaya besutu. Ada ya Allah. Ada wa yabsutu ilaikum ya. Dari mana Pak Ustaz? Ulang. Ilaikum boleh, wa yabsutu boleh, ilaikum boleh. Wa yabsutu ilaikum. Wa yabsutu. Wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu'i wa waddu law takfurun. Bisu'i wa waddu law takfurun. Lan tanfa'ukum arhamukum wala auladukum. Lan tanfa'akum, bukan fa'ukum ya. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum. Ulang Pak Ustaz. Boleh, biar bagus. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum. Iya, bagus. Teruskan Pak Ustaz. Iya. Yaumal qiyamati yafsilu bainakum. Yaumal qiyamati yafsilu bainakum. Bagus. Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu bima ta'maluna basir. Kemudian Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Bagus. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Ya, kemudian bagus. Iz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum U-nya pendek ya. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ya. Lanjut, ulang Pak Ustaz. Ulang dari inna aja. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun. Kurang tasdidnya ya kayak. Oh kurang. Gitu. Kurang gambarnya. Yang mana Pak Ustaz? Yang ini. Inna bara'a'u minkum wa mimma ta'budun. Wa mimmanya yang kurang. Jika
Ini dari Ina lah Dari ini yang lebih bagus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun. Iya, wa mimma ta'budun. Terus wa mimma Wa mimma ta'buduna min dunillah. wa mimma ta'buduna min dunillah. Kemudian Kafarna bikum wa bada bainana wa wabada bainakum ya wabada bainana wa bainakum. Terus wa bainakum wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada wal baghdha wal baghdha'u abada. wal baghdha'u abada. Terusin abadan. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh terus tanpa ini. Abadan. Abadan Hatta. hatta tu'minu billahi wahdah. Wahdah. Bagus. Wahdahu. Wahdahu illa qaula Ibrahim li abihi Li abihi. li abihi la astaghfiranna laka. astaghfiranaka wa La ma astaghfiranna laka. la La astaghfiranna laka. Ya La Allah. astaghfiranna laka. La astaghfiranna laka wa ma amliku laka. Wa ma amliku laka ya Allah minallahi min syai'. Wa ma amliku laka minallahi min syai'. Wah, bagus. Tinggal sering baca aja dah, hebat banget. Rabbana alaika wa Rabbana alaika, jangan alaika, alaika. Rabbana alaika wa tawakkalna wa ilaikal masir. Wa ilaika anabta ya. Wa ilaikanya jangan diputus-putus. Wa ilaika. Jangan dientek-entek ya. Wa ilaika anabna wa ilaika masir. Wa ilaika, jangan wa ilaika. Wa ilaika. Bukan ini bahasa. Wa ilaika masih nih. Wa ilaika, jangan wa ilaika. Dari sini kak ya. Wa ilaika. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Gitu kak. Jangan diputus-putus ya kak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Iya, jangan wa ilaika ya. Wa ilaika. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Bagus. Kemudian Rabbana la taj'alna fitnatal bukan. Rabbana la taj'alna fitnatal.
Rabbana la taj'alna fitnatal lil ladzina kafaru wa khafir lana Rabbana. Bagus. Rabbana la taj'alna fitnah. La taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Lilladzina kafaru waghfir lana Rabbana. Innaka antal azizul hakim. Innaka antal azizul hakim. Innaka antal azizul hakim. Kemudian Pindah kok saya. iya, kakak nggak lihat nggak pegang Quran ya? Lihat di sini. Ada, tak nih ada. Lihat yang saya punya Pak, apa pegang lihat sendiri? Ya saya punya dari Pak Ustadz dulu. Oh iya sip, boleh mana aja. Lah kok betul kan? Nih ya, terus sambung nggak? Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Ini Rasulullah ya, ada contoh suri toladan. Ya, Pak Ustadz. Laqad kana Laqad kana lakum. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatul liman kana yarjullah. Iya, liman kana. Bagus. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Ayo Kak. وَمَن يَتَوَلَّ Wa may yatawalla fa'in segera Kak. Wa may yatawalla fa'in. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Bagus. Wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Kemudian Kak. Asallahu Pendek. Asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum. Asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah. Iya. Asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadir. Wallahu qadir. Kemudian. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu qadir. Wallahu ghafurur rahim. Kemudian.
lam yuqatiluna lam yuqatilukum fid din. Lam yuqatilukum fid dini walam yukhrijukum walam yukhrijukum min diyarikum ya benar. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim wa tuqsitu ilaihim wa tuqsitu alaihim wa ilaihim tuqsitu ilaihim ya Kak. Wa tuqsitu ilaihim wa tuqsitu ilaihim. Kemudian innallaha yuhibbul muqsitin. Innallaha yuhibbul muqsitin. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kemudian Innama ya Allah. Innama yanhaakumullahu anil ladzi qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum sampai mana? Ya benar. Min diyarikum wa zaharu. Betul. Min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum antawallahum. Iya, bagus. Wa may yatawallahum wa ulaika humuz zalimun. Wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Ntar Kak ya, dari atas ya Kak ya, biar Kakak mau latihan. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Bagus Kak. Terus lanjut Pak Ustaz. Lanjut itu Kak terus. Pak Ustaz suaranya udah serak dah. Iya ini teriak-teriak dari kemarin ya udah nggak tahu ini. Tapi alhamdulillah badan masih sehat Kakak ya. Sehat. Suara mah biasa begini Kak teriak-teriak begini udah.
Udah rombeng ini udah harus ganti ini. Serak basah. Serak basah si kakak. Ya kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu sampai mana Pak Ustaz? Iya, sampai itu aja. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minat. Sampai situ dulu boleh. Ya. Oh. Yani terus dari mana? Kumul Dari mu'minat. dari idam itu. Sebetulnya al-mu'minat boleh. Al-mu'minat kalau napasnya nggak cukup, harusnya sih dari idza ja'akumul mu'minat dari ya. Tubuh Iya. Tapi kalau napasnya nggak cukup di al-mu'minat juga boleh. Coba dulu lah. Coba dulu kuat lah kakak udah napasnya ada napas kuda udah bagus. Aduh. Idza ja'akumul ya Allah. Iya, Idza benar. Ya. ja'akumul mu'minatu muhajiratin Famtahinuhun bersisa. Famtahinuhun. Famtahinuhun. Iya, bagus. Allahu a'lamu. Allahu a'lamu biimanihinna fa in alimtumuhunna mu'minat. Allahu a'lamu Allahu a'lamu biimani. Segera. Ya Allah ya Ustaz. Iya. Allahu a'lamu biimanihinna Biimanihin. Bagus, biimanihin. Biimanihinna fa in alimtumuhunna Fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Ya Allah. Betul? Fala tarji'uhunna ilal kuffar. Ilal. Ya, Ilal betul. kuffar. Allahu a'lamu biimanihinna fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Kemudian lahunna. Lahunna hilul lahum walahum. Lahunna hilul lahum ya. Ulang enggak? Lahunna hilul lahum walahum yahilluna lahun. Banyak nahun ya Pak Ustadz. Ya banyak rasanya di sini. Coba ya Pak Ustadz. Coba iya. Lahunna ya Allah. Lahunna hil. Lahunna hillu lahum walahum yuhillu. Lahum. Lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahun. Oh, nahillul gitu Pak Ustaz. Lahunna
yahillul lahum walahum yahillun. Walahum. Lanya panjang. Oh iya. Walahum yahilluna lahum. Walahum yahilluna lahun. Betul. Wa atuh. Kemudian. Wa atuhum ma anfaqu. وآتوهم وآتوهم ما أنفقوا. Lanjut Ustaz. Ya, lanjut. Wala Wala junaha. wala junaha alaikum an tankihuhunna iz ya Allah. Antakihuhunna idza ataitumu. Allah Ustaz, ulang Iya, Ustaz. tenang. Wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhun. Iya. Idza ataitumuhunna ujurahun. Idza ataitumuhunna Idza Idza ataitumuhunna ujurahun. Gitu. Idza Hanya panjang. ataitumuhun. Idza ataitumu. Ya. Idza ataytumuhunna ujurahum. Iya, ujurahun. Kemudian. Dzalikum hukmullah. Zalikum. Apa? Salah atas dia. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Oh, jadi Atas dariku. dia. Itulah Ya Allah. ini sepatutnya Oh kan iya, saya juga jadi ikut wala salah. wala Wala tum tumsiku. aduh, Ah, sikap. wala Ayo. tum wala tumsiku bi isami bi ais bi isam Bi'i oh somil kawafiri. wala tumsikum bi Wala isamil. tumsiku panjang ya kak ya. Oh iya apa Wala wala tumsiku tumsiku bi isamil bi kawafiri. kawafiri Pendek. alu Kawafiri. kawa Ya ya benar. Allah Kawafiri. kawafiri Was'alu ma anfaqatum. was'alu ma anfaqtum Iya. wal yas'alu Wal yas'alu ma anfaqu. wal yas'alu ma anfaqu. Banyak panjang. Oh. Wal yas'alu ma anfaqu. Wal yas'alu ma anfaqu. Dzalikum Zalikum hukmullah. Dzalikum hukmullah. Yahkumu bainakum. Yahkumu bainakum. Wallahu alimun hakim. Wallahu alimun hakim. Kemudian. Wa in fatakum say'um min Min azwajikum. min aswajikum ilal kuffari fa'aqabtum Fa'aqabtum.
fa'aqabtum fa'atul Fa'atul ladina zahabat dhahabat wa azwajuhum zahabat aswajuhum mislama anfaqu mislama anfaqu. Kemudian wattaqullahalladzi antum wattaqullahal panjang. wattaqullahalladzi antum bihi mu'minun. Wattaqullahal antum bihi mu'minun. Pintar dikit lagi tuh Kak. Wah, hebat. Saya Ini pikir tadi 1 lembar Pak Ustaz. Enggak apa-apa. Ini orang yang paling berani belajar sama saya. Iqra namanya belum tamat udah bisa baca Quran, kan hebat ya. Belum tamat ya waktu itu Kak ya? Ingat ya? Belum sampai 18 aja itu. Makanya saya kemarin mohon maaf jadi kakak dibawa-bawa. Kan ada bawa arti itu, ada bawa arti, ada berapa bilang. Udah itu dulu deh, ke Quran aja dulu bilang. Insya Allah, karena kalau tadi juga dulu Iqronya belum tamat karena emang Iqro 6 ini agak susah gitu ya. Biar nanti kapan-kapan ke Iqro 6 Kak, kapan-kapan gitu. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Itu kan jenjang ibarat sekolah. Sebelum ke SMP, SD dulu, SD, SMP, SMA kayak gitu. Ikronya nyungsep di kelas 6-nya nyungsep, tiba-tiba langsung SMP, hebat ini kan. Masya Allah. Hebat melompat ya Kak. Berarti benar ya ingetan saya. Saya bilang perasaan saya Kak Lestari itu dulu ikronya belum tamat. Benar ya, baru 18 ya. Ya. 18 kan Pak Ustaz bilang enggak Kak ya sampai 18 nih kan jadi bilang gitu kan. Betul. Ya enggak apa-apa Kak, yang penting mah benar ya. Yang penting ini bisa, alhamdulillah ya. Kalau kita di ikro terus pusing, frustasi, nah udah gimana? Udah nggak boleh frustasi, nggak boleh putus asa, kita harus terus mencoba. Ternyata alhamdulillah kalau kakak rajin ngulang dan setiap ngulang kan ibadah kalau Quran ini. Itu. Kalau ikro juga ibadah, cuman kan belum satu Quran, itu potongan-potongan ya kayak. Gitu. Ini udah bagus. Alhamdulillah. Ya Kak. Kemudian. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka mu'minatu yubayyinaka alla yusrikna yusrikna billah billahi syai'au billahi syai'aw wala yasriqna wala yusyriknya ya. Mana tadi? Oh yang bawah ya. Wala yasyrikna, betul. Kalau yang atas tadi alla yusyrik, ini wala betul. Ada dua saya lihatnya, yang ke atas ini alla yusyrikna, yang bawah wala yasrikna ya benar. Kakak benar. Wala yasrikna. Wala yasrikna wala yaznina wala yuqtulna wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bi
tani. Wala ya'tina bibuhtani Yaftarinahu. yaftarinahu baina aidihim Baina aidihin panjang. baina aidihinna Wa arjulihin wala wala ya'tina. mana Pak Ustaz? Walayah bukan inilah Ini walayah sinaka ini. atas Pak Ustaz. Iya ini kan. Wala ya'tina ini. Iya Kak. Tadi kan Makanya, ini kan tadi kan bibuh tani yaftari oh nahu. ini yang ini. Bibu Betul. tani yaftarinahu. Iya baina. Berarti dua kelewat ya. Wala ya'tina bibuhtani yaftarinahu ya. Ya. Ya Kak. Ya ini kan terus ini kan Pak Ustaz kan. Wa Iya. arjulihin dengan. Iya, wa arjulihin ini muridnya lebih pinter kayaknya daripada guru ini. Alhamdulillah. Ya, Pak wa Ustaz suka ada arjulihin. penat. Pak Ustaz ada penat. Lah. Dari Pak Rehat. Ayo. Wa arjulihin. Nah, boleh. Wa arjulihinna wala ya'sinaka gitu Pak Ustaz. Iya betul. Wala ya'sinaka. Betul. La ya'sinaka fi Ma'rufim. ma'rufim Fi ma'rufin. fi ma'rufim fabayi'hunna wastaghfir lahunnallah. Wastaghfir lahunnallah. Kemudian Innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Kemudian Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qawwama ya Pak saya. ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballah. Tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Ya alaihim berarti di situ ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu dari alaihim qad ya'isu alaihim qad ya'isu minallah Ustaz. Minal ya Allah. Qad ya'isu minal akhiratihim bukan minallah. Minal minal akhirati. Minal akhirati kama ya'isal kuffaru. Kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Masya Allah, alhamdulillah ya. Saya baca lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal
akhirah. قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustazah Lestari Ahnan dari Malaysia sudah mengajarin kita nih ya. Alhamdulillah. Pak Ustaz panjang saya pikir tadi kan mungkin ini Bapak salah. Kali-kali biasanya kan cuma dikit hari ini panjang. Panjang. Iya, Kak. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Sama-sama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.